Assalomu alaykum aka, barodarim, mashina ma avtobusma ba hujjat mebarad. Marhamat میکنیم زنگ آدمان ما شیشتا هستم در خدمت شما هستم. مرحمت میکنیم ترک جانم در خدمت شما هستیم. برادرای ازبکستان هستن، تشکیل هستن، سمرقند هستن. همشون بوده صبح سواد ان شاء الله میرسونیم. این برادرای یک شفور هستن. مرحمت کنید. مولا شما بار کردم و جای هم کسا بار کردم صدا خواهد از به سفر میبرد. Akala uçuyorlar. Uçuyorlar. 66. Rakam hoş ki. Rakam. 334. Ya tamam makasa baram ebran ba safar mebroyan nasib باشه خدا خاطر لبات خوجان سمرقند تشکیل همشون را صابر جان ان شاء الله ساخت ساما بردا میرسونیم شونا تو خوجاندی خودمونا باسمانی خوجاندی خودمون رفته میرسونم مرا علاقه برو خدمت برم برو کمچیلیک برم اکجون Hətri yaxşı bu. Ama yaxşı mı ki? Ama normal mi akalar? Bro kafaçılık yok mu akalar? Aytında dangalar diye kaçıyor. Pasportların özü yığıp beradı kaçıyor. Skanı beradı. Kim bayılıyor bası yozadı kaçıyor. Bro problemi olmadı. İnşallah sağ sağlam boru bilet asıl akalar. Yana telefon kılası akalar. Bro hizmet bası aytin. Sırası premozi aytin. Düşündürüp koyun hammayı. Akalar. Maramat. Bana kimga kanisaner kerak bo'lsa, bana kanisaner. Zaryad instruksiya kerak bo'lsa, zaryad instruksiyasi hammasi bor. Hammasi zakon akalar. Zaryad kerak ishlaydi. Hammasi ishlaydi akajon. Wi-Fi bor, Wi-Fi bor, televizor bor. Mashina akalar. Mashina hammasi endi yonda akajon. Marama, bu samolyot, super samolyot akalar. Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar? Normal o'tiringlar akalar. Toshkentgacha borasiz, inshaalloh borib ketadi. Maramat کنید زنگ زنید سامشات خطی شما هستیم در خدمت شما هستیم اپا یکم خدمت هست اپا برو خدمت بار مو اکلا رکلا Askerlerden ogen tasmandan kanun okuyuzda. Ya kabudi бошам асас гап занед Бурушията, если уважаемые гости наши, братья узбеки, мы всегда рядом с вами, всегда вас послушаем. Иншаллах, вас дай Аллах, мы до Ташкента вас довезем. Вы не переживайте, мы всегда с вами и были и будем. Таджики, узбеки, все братья. Машина у нас поедет в Ташкент, с Ташкента дальше поедет в Лельнабад. Брат, я говорю, savol bormi akajon? Yo'qmi? Xo'p, akajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ishlar yaxshimi? Yaxshi dam olib bo'lyapsizmi aka? Hammasi joyigami akajon? Все хорошо, братан. Все, кондиционер есть, телевизор есть, Wi-Fi есть. Все подключается. Bu bron gap ayting qana akajon? Normalmi, zakonmi akajon? Zakon. Sharoitlar yaxshimi akajon? Biroq xafachilik bormi aka? Yo'qmi akajon? Oq yo'l akajon. Inshaalloh yana telefon qiling, yana qaytarib olib kelamiz akajon. Xizmatdamiz akajon. Xafa bo'lmang akajon. Hamma kassa oq yo'l. Alloh с вами, братцы. Всегда что позвоните, всегда рядом. Aka o'tiring, sizlar Toshkentgacha borasizmi? Samarqandgacha borasiz aka? Ha, bo'ldi aka, o'tiring. Xo'p, oq yo'l akalar. Hammasi bor aka, hammasi bor. Zaryadkasi bor. Wi-Fi bor. Aka, mana. Assalomu alaykum akajon. مشتری که دستن نه بچه‌های دوشنبه خاطر باز زنگ بزنم که بچه‌های فرستانی دوشنبه باز اونجا جمع بشن